Wena Kufuri? Acha no ni chemist. Todo ena chemist ukiga Kufuri ni gututhuka igututhuka. Gutikuri kura ukendagio Kufuri na kuri gutigekendio dawa. Nikundo igatiriri ndukiga no ko ni Kufuri te mugo tu ndoko ugo ngagura na ngoko na tofia. Riu we no kirinyi ikiri. Ige kurehera andu. Riu wagura muthi wacoka kugura ri. Ni Kufuri ni nguraga nyingi tondu gwitu ni tutuaga muno. Niki? Ni tutera safi muno. Wata kukonyo ngioka hawa wiki kugura Kufuri. Okay, kota ngeke cenje mirango tuke ya roko. Etia kwaje kugarurira gwakwa he ura thitu ikaraga. Jera kani kule Kufuri kangu ni kule sigiraga. Sie nyingi. Ukendeliwe kama na wholesale ugaturera. Kota ngeke oguo Jera gwika baba itu. Ugire kuui. Ugure ci nyingi uige gwaku. Niguo na ndagi ni gwika. Aiko he ndungi wona wholesale ndu cigure uige gwaku ukahuthiraga. Na njira ngira mina ni ndigiro rimu. Kada ko ya idea ya business na uko na tari wana ndiraruta. Kawe te ndawika biashara no ukigio na ituke ciaku. Ndakagwa ya ndaiga toguthi ugituhuga nyingi ukenume na ndikima na urui. Ndai kurania ndagia dawa. Ona nigera Kufuri iria kugura kundu kungi na indo ingi cia mithemba ingi. Kuko na tirege ndari muhai kahora. Ndina igo guo ni. Ndaigo tie kuka kuhe idea ma maundu itangika. Hati thina bata ni urikinya uri tetha guku guothe na ndigetekera gukuonia. Ona ndawa takiri wonyo ndie kuria igiragwo. Ni sawa ti thina.